Poštovani gledatelji, gosta današnje emisije sasvim iskreno poznajete kao dugogodišnjeg socijaldemokratu. Bio je član Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine sve do velike i poznate čistke najistaknutijih kadrova ove političke partije. Nakon izlaska iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine osniva novu političku partiju sa idejama socijaldemokratije, to je Socijaldemokratska unija. Međutim, zbog neslaganja sa novim kolegama u političkoj opciji Socijaldemokratske unije napušta aktivno bavljenje politikom. Svoj društveni angažman nastavlja u nevladinom sektoru i osniva udruženje Bošnjački pokret za ravnopravnost. Zadnjih mjeseci aktivan je u kampanji pred popis, kampanji Bitno je biti Bošnjak. Član je i senata novoformiranog Svjetskog bošnjačkog kongresa. Gost emisije sasvim iskreno je gospodin Sejfudin Tokić. Dobro vam došli, gospodine Tokiću. Hvala. Gospodine Tokiću, aktivno ste se prestali baviti politikom negdje otprilike kada je politika postala najunosniji biznis, a političke partije najbolji poslodavci. Da li se i kako može živjeti bez politike? Pa dobro, u principu čovjek ako zarađuje svojom pameću, svojim znanjem, vještinama, zanatom, novac, uvijek je to novac koji nije lako obezbijeti prema tome, a pogotovo danas u vrijeme recesije. No, hvala dragom Allahu, puno se bolje osjećam, psihološki rahatniji sam nego u vrijeme kad sam tu neku platu imao u političkom životu. Znači, ne nedostaje vam aktivno bavljenje politikom? Ni najmanje, vjerujte. Bavim se jednim finim zanimanjem, profesijom. Ja sam prije rata završio farmaceutski fakultet, specijalizaciju, magistarski rad, objavio puno naučnih radova iz oblasti ljekovitog bilja, odnosno lijekova prirodnog produkta, prirodnih porijekla. I danas radim jedan serijal za svaku bolest trava raste, završavam svoju knjigu, konsultant sam nekoliko farmaceutskih kuća koji se bave proizvodnjom ili prometom, zastupništvom preparata na bazi ljekovitog bilja i moram reći da uživam u tom poslu i zaista mi je ovo jedan od ljepših dijelova mog životnog puta. Da li ipak planirate vratiti se nekad aktivno u politici? Pa pazite, politika u principu u Bosni i Hercegovini znači više od one dnevne politike kako je to u stabilnim, razvijenim, uređenim zemljama. Mi, nažalost, nismo riješili ni stabilnost pozicije našeg naroda, nacionalnog identiteta, nismo riješili ni stabilnost, ni funkcionisanje države Bosne i Hercegovine i biti potpuno apolitičan na način da to čovjeka ne interesuje, da ne dotiče, naprosto je nemoguće. A svaki intelektualac ima obavezu društvenog angažmana da utiče na promjene. Intelektualac nije stepen obrazovanosti, nego stepen angažmana i ukazivanja na ono što može uslijediti, na angažmana na promjenama postojećeg stanja. Ja sam taj svoj neki intelektualni angažman, društveni angažman sveo na rad u nevladinom sektoru, mada je kod nas nevladin sektor kompromitiran zbog njegove uloge u proteklom periodu i na takav način se može uticati na društvena dešavanja u Bosni i Hercegovini, a ja mislim u budućnosti da će ove organizacije u koje sam se ja uključio uticati puno više i biti ključne organizacije koji će profilirati nacionalni identitet Bošnjaka, koji će kulturološki identitet dodatno afirmisati, koji će državu Bosnu i Hercegovinu samim tim osnažiti i koji će doprinijeti da sve ono što danas predstavlja neizvjesnost budućnosti naše djece, budućih pokoljenja, bude svedeno na manju mjeru nego što to sada ima. Član ste senata Svjetskog bošnjačkog kongresa. Kakve su ambicije ovog kongresa kada je u pitanju politika? Da li se može izroditi neka nova politička partija? Pa, Svjetski bošnjački kongres zamišljen je kao krovna organizacija Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, u susjednim državama, dakle u regiji Sandžaku, Kosovu, Albaniji, Makedoniji, Hrvatskoj, Sloveniji i ukupno dijaspori.
s obzirom da je naš narod sticajem okolnosti, agresije, ratnih dešavanja, danas raseljen širom svih kontinenata, bilo je potrebe da se formira jedna organizacija koja će umrežavati sve ono što je pozitivan napor Bošnjaka u povezivanju, u jačanju nacionalnog identiteta, kulture bošnjačkog naroda, društvenog angažmana, lobiranja, pa i ekonomske solidarnosti koje mi moramo posvetiti više pažnje na način, da na određen način tu ekonomsku povezanost ljudi koji se bave biznisom iz reda bošnjačkog naroda bude ojačana i bar svedena na onaj nivo kako to imaju drugi narodi. Naravno, ništa ne može bez zakona tržišta, ali mislim da jedno ekonomsko povezivanje svih naših uspješnih ljudi u oblasti biznisa bi doprinijelo i boljitku naroda, a i uspješnosti sami tih ljudi. S tom namjerom je konstituisan Svjetski bošnjački kongres. On nema a priori dnevno-političke, dakle, ambicije, ali svakako po svojoj povelji, po ciljevima svog formiranja, to je prvorazredno, ja bih se usudio reći, istorijski događaj za bošnjački narod. I to nije karakteristično samo za bošnjački narod. Svi narodi, pogotovo oni koji su preživjeli genocid, koji su rašireni širom svijeta, imaju svoje kongrese. Recimo, tu je najupečatljiviji primjer Svjetskog jevrejskog kongresa koji je i članica Ujedinjenih nacija. Ja vjerujem da će i naš Svjetski bošnjački kongres postati članica Ujedinjenih nacija kao nevladina organizacija, a da će prisustvo, uticaj, angažman ljudi u Svjetskom bošnjačkom kongresu doprinijeti da položaj Bošnjaka, osnovna ljudska, nacionalna, vjerska prava našeg naroda u Bosni i Hercegovini, a i izvan Bosne i Hercegovine budu na adekvatniji način riješena i ono što mi tražimo jeste da imamo ono što imaju i drugi narodi i u smislu prava na državu, sve ono što imaju narodi na Balkanu, mi to tražimo da i mi imamo, da ćemo u tome imati uspjeha, pokazuju na kraju krajeva i sve pozitivne reakcije, brojne pozitivne reakcije, pogotovo iz međunarodne zajednice, pa i ove negativne, koje su se pojavljivale povodom inicijative, formiranja i nekih poveć prisutnih poteza predstavnika Svjetskog bošnjačkog kongresa. Zadnjih mjeseci aktivni ste u kampanji koja se vodi pred popis stanovništva u Bosni i Hercegovini, koji neće biti od 1. do 15. aprila, već je prolongiran za period od 1. do 15. oktobra. Vi kampanju nazivate Bitno je biti Bošnjak. Šta je cilj ove kampanje? Zašto je ona uopće potrebna? Pa jedno od 2-3 najbitnija pitanja za bošnjački narod i za Bosnu i Hercegovinu u ovoj godini jeste popis stanovništva. Popis stanovništva za Bošnjake je višestruko značajan i zbog niz aspekata može se nazvati historijski. Historijskim zato što je to prvi puta nakon više od 100 godina da Bošnjaci će moći na popisu se izjasniti na način kojim jezikom govore, kojem narodu pripadaju i na kraju krajeva, jer ukoliko su vjernici, kojoj vjeri pripadaju. To nismo imali mogućnost od austro-ugarskog perioda, od aneksije, kada je zabranjen bosanski jezik, termin Bošnjak de facto bio ukinut, pa perioda SHS kraljevine, pa komunističkog perioda koji je također za naš nacionalnu identitet bio vrlo nepogodan, obzirom da je i pored ogromnog doprinosa u borbi protiv fašizma, narodno-oslobodilačkoj borbi pripadnika našeg naroda, pa čak i odluka ZAVNOBIH-a koji su Bosnu i Hercegovinu definisali kao državu ni srpsku, ni hrvatsku, ni muslimansku, bošnjačku, nego i srpsku i hrvatsku i muslimansku. Mi smo od 1945. imali situaciju da u grbu bivše nam države Jugoslavije nije plamtilo 6 buktinja, nego 5 buktinja plamti, da
pričaju svima da u Jugoslaviji 5 naroda ima. Bilo je mjesto i za Makedonce, i za Crnogorce, i za Hrvate, i za Slovence, i za Srbe, ali nije bilo mjesta za pripadnost našeg naroda u toj konstituciji bivše nam države. Mi smo preživjeli jedan težak period, ja uvijek volim istaći namjerno, to nije moja lična drama, nego to je drama svih onih koji su rođeni 50 i neke. Po zakonu o popisu stanovništva koji su komunisti donijeli 1948. Ne samo da nije bilo moguće se izjasniti Bošnjakom, muslimanom, nego se de facto nije moglo izjasniti ni kao neopredjeljen. Dakle, morali ste biti ili Srbin ili Hrvat, islamske vjere, mogli ste se tu izjasniti. Tako da sam ja od oca Rahmetli Alije, od majke Hadžire, rođen kao dijete iz etnički mješovitog braka, s obzirom da se Rahmetli otac izjasnio kao Hrvat, a majku upisao kao Srpkinju, što je istovremeno na određen način, s obzirom na naš mentalitet spremnosti da sve prihvatamo sa nekom vrstom i humora i tako dalje, s jedne strane i tragično, s druge strane i komično. Da se to više nikad ne bi ponovilo ni mom sinu Alije, ni mom sinu Ervinu, ni našoj djeci i budućim pokoljenjima, mi moramo u ovoj generaciji obezbijediti pravo na postojanje, identitet bošnjačkog naroda, utoliko prije što je to i najstariji narod u ovom dijelu Evrope, i moramo onemogućiti sve one koji nam i sada pokušavaju u ovoj fazi pred popis objašnjavati kako se trebaju Bošnjaci izjasniti. Dakle, organizovano je već, javnost svjedoči tome, desetine okruglih stolova, emisija na javnim TV emiterima o tome kako se Bošnjaci trebaju izjasniti. Niko ne pita kako se Hrvati trebaju izjasniti, kako se Srbi trebaju izjasniti, nego kako se Bošnjaci trebaju izjasniti, i pri tome se Bošnjacima na jedan perfidan način, ali potpuno kako bi rekao, bezobrazno i neutemeljeno pokušava poturiti teza da je bilo dobro se izjasne kao Bosanci, kao muslimani, kao Bosanci Hercegovci, kao Sarajlije i ne znam nija kako sve, samo da se ne izjasne kao Bošnjaci, jer su Bošnjaci definisani našim ustavom kao konstitutivni narod, jer Bošnjaci svjedoče o postojanju, hiljadugodišnjem postojanju Bosne i Hercegovine, jer su Bošnjaci matični narod, jer su Bošnjaci oni od koji direktno zavisi opstanak i budućnost Bosne i Hercegovine, jer je jačina i brojnost bošnjačkog naroda jednaka i proporcionalna jačini i stabilnosti Bosne i Hercegovine, jer svi ovi genocidi u istoriji, pa i ovaj posljednji u proteklom ratu, bio je u stvari usmjeren ka tome da se Bošnjaci kao narod unište. Vi znate na nemoralne ponude i Tuđmana i Miloševića, bute Srbi i Hrvati, islamske vjere, niko vam to neće, niko vas neće dirat. Zbog toga je važno da mi na ovom popisu iskažemo svoje odanost, svoju pripadnost bošnjačkom narodu, bosanskom jeziku i naravno islamu kao našoj vjeri, i da na određen način spriječimo sve one koji pokušavaju falsificirati trenutnu strukturu stanovništva u Bosni i Hercegovini, a ona je da trenutno u Bosni i Hercegovini, dakle bez dijaspore, živi oko 53 do 55% pripadnika bošnjačkog naroda. I zbog toga se vodi ova naša kampanja, koja ima za cilj da objasni značaj popisa ovog stanovništva našem bošnjačkom narodu, a zbog toga se vodi i ova antikampanja koju često vode čak i predstavnici koji nisu naučili naš jezik, govore ekavicom, vidi se da su friški došli iz Beograda ili iz nekih centara međunarodne zajednice, ali ja vjerujem da ćemo mi uz pomoć svih organizacija koji su uključile, nevladine organizacije koji su uključile u koaliciju nevladine organizacija, bitno je biti Bošnjak, uz pomoć islamske zajednice, uz pomoć Svjetskog bošnjačkog kongresa, uz pomoć Preporoda, uz pomoć svih nevladinih organizacija koji se bave ili imaju namjerom baviti budućnošću, jačanjem
identiteta, nacionalnog identiteta našeg naroda, uspjeti izvojevati tu vrlo važnu pobjedu, koja je u stvari nastavak borbe onoga što smo imali u toku agresije, a to je s jedne strane borba za opstanak Bosne i Hercegovine i bošnjačkog naroda, a s druge strane nestanak Bošnjaka i Bosne i Hercegovine. Čini se da postoje dva problema zapravo. Jedan je u nacionalnoj nesvijesti Bošnjaka, pa neki smatraju da trebaju biti muslimani, neki da trebaju biti Bosanci. Ima naravno tu i oni koji su svjesni situacije, ali iz nekih, hajmo reći, negativnih namjera podmeću izjašnjavanje kao Bosanac, Hercegovac, Sandžaklija, Vratničanin i tako dalje, a ne kao Bošnjak. I drugi problem su zakonska rješenja. Vi se pokušavate, vaša ciljna grupa jesu ovi Bošnjaci koji nemaju svijesti o svom nacionalnom izjašnjavanju, a šta je sa ovim zakonskim rješenjima? Kako se može utjecati da dođe do promjena, jer u nekim segmentima oni su zaista diskriminirajući i to se posebno vidi da ta diskriminacija zapravo prema Bošnjacima. Ako imamo recimo na umu činjenicu da je najveći broj dijaspore, odnosno oni koji su prognani u vrijeme agresije Bošnjaci, a da zakonsko rješenje za popis kaže da ko ne boravi godinu dana u mjestu ne može biti popisan u tom mjestu, već samo kao građanin Bosne i Hercegovine, ali ne kao recimo građanin Višegrada ako nije godinu dana tu boravio. Time ćemo zapravo doći u situaciju da Republika Srpska praktično stavi pečat na činjenicu da u njoj sada živi 90 nešto posto Srba. Pa, u pravu ste u smislu lociranja, problema. Mi ne možemo i ne trebamo kriviti sve one pripadnike našeg naroda koji zbog perioda u koji su proveli, komunističkog perioda, kad su nazivani muslimani, tako se osjećali, tako se izjašnjavali, i to tek nakon 74. Nakon duge borbe koji su naši predstavnici, neki od predstavnika u komunističkom pokretu vodili za obezbeđenje identiteta našem narodu. Ali i prema toj skupini mi svakako moramo ići sa objašnjenjem, sa racionalnim objašnjenjem, sa ukazivanjem da bošnjaštvo nije nešto novo što je neko izmislio 1993. godine, nego da je to naš stari naziv po kome su nas nazivali svi narodi prije stotine i stotine godina, da ne kažem da sam pojam Bošnjak potiče čak negdje od 4. 5. vijeka nove ere. I s tog aspekta naša kampanja je prvenstveno usmjerena prema tim ljudima i prema mlađim ljudima koji s pravom iz patriotizma žele biti Bosanci, kojima trebamo objasniti da Bošnjaci jesu Bosanci, da su Bosanci i Hercegovci svi oni koji žive u državi Bosni i Hercegovini. I da s tog aspekta to dvoje nijednog trenutka ne treba sukobljavati, da se radi o tome da smo mi u Ustavu definisani kao konstitutivni narod Bošnjaci, da etičko izjašnjavanje kao Bosanca podrazumijeva isključivanje iz političkog života de facto ove zemlje i da je to u stvari doprinos svima onima koji su nas u ratu ovdje u Sarajevu gađali snajperima, upravo zato što smo Bošnjaci, što se borimo za Bosnu i Hercegovinu, ubijali u Srebrenici upravo zato što smo Bošnjaci. Nisu tad pitali ni da li si ateista, da li si vjernik, da li si se možda na popisu 1991. izjasnio kao Jugosloven. Čim si etničkog bošnjačkog porijekla bio si ubijan. Zašto? Zato što negiranje postojanja Bošnjaka je u stvari negiranje postojanja Bosne i Hercegovine. Austro-Ugarska, kad je izvršila aneksiju Bosne i Hercegovine, negirala je postojanje bošnjačkog naroda upravo sa ambicijom da time objasni pravo na pripajanje teritorija Bosne i Hercegovine. S druge strane, mi imamo, nasuprot sebe imamo protivnike koji će namjerno ove dileme, ovu našu tragediju,
našeg naroda, da preko 100 godina se nismo mogli izjašnjavati kao ono što jesmo, zabranjivali su nam, zloupotrijebiti, iskoristiti kroz različite kampanje i dodatno zbunt pripadnike našeg naroda, pri čemu ja moram reći da bi ispravnije bilo da se ta kampanja vodi prema Srbima i Hrvatima, jer Srbi i Hrvati prije 134 godina nisu postojali u Bosni i Hercegovini. Dakle, prije 130 godina svi u Bosni koji su bili su Bošnjaci. Bošnjaci katoličke vjeroispovijesti, pravoslavne vjeroispovijesti i islamske vjere. Dakle, mi vrlo korektno nastupamo u kampanji, nemamo namjeru ubjeđivati Bošnjake, pravoslavce iz tog perioda, da su pogriješili što su napustili svoj izvorni identitet i opredijelili se za identitet susjedne države, naroda susjedne države Srbije ili susjedne države Hrvatske, nego imamo namjeru dakle, pripadnike našeg naroda, obraćamo se svom narodu da ukažemo na značaj ovog pitanja. Mi imamo problem sa i međunarodnom zajednicom, mi bošnjački narod imamo probleme i sa međunarodnom zajednicom, imamo probleme i sa institucijama koje su donijele loša zakonska rješenja, pogotovo u Republici Srpskoj, koji se čak moraju promijeniti s obzirom da su protivustavna, da govorimo o zakonu o popisu stanovništva u Republici Srpskoj, koji su protivustavna i suprotna su zakonu o popisu stanovništva na nivou Bosne i Hercegovine. Mi bi sad ovdje mogli dodatno razviti razgovor o tome kako, nažalost, političke elite, politički predstavnici u strukturama vlasti Bosne i Hercegovine kontinuirano ne rade dovoljno na zaštiti nacionalnih interesa Bošnjaka. I to se može i kroz parametre i kroz zakonska rješenja pokazati, ali to bi bilo pogrešno u ovom trenutku, dakle, vraćati se unazad. Mi imamo loša zadana pravila igre, loša zakonska rješenja i mi po tim zakonskim rješenjima moramo odigrati, prostim rječnikom rečeno, utakmicu. Ono što sam ja ubijeđen jeste da mi, ako se dobro organizujemo, možemo tu utakmicu uspješno završiti i pobijediti. I mislim da imamo šansu da naš već poznati inat usmjerimo ka nečem pozitivnom, ka nečemu što će doprinijeti boljitak našem narodu, pripadnicima budućih generacija, našoj djeci, budućim pokoljenjima. A što se tiče dijaspore, pored činjenice da takva zakonska odredba postoji u zakonu, koji se očito neće mijenjati izuzev samo termina održavanja, odnosno prolongiranja popisa od 15. aprila do 15. oktobra. Ja moram reći otvoreno da mi tamo imamo i druge odredbe koje moramo i trebamo koristiti. A to je da je odredba da svako ko bude u Bosni i Hercegovini, na svom gruntu zatečen u Bosni i Hercegovini, ima pravo da se upiše kao stanovnik Bosne i Hercegovine ako iskaže ambiciju da tu živi u narednom periodu. Dakle, ja otvoreno pozivam bošnjački narod da sve mogućnosti u zakonu iskoriste kako bi mi nakon popisa stanovništva imali nadpolovičnu većinu pripadnika bošnjačkog naroda i kako bi bili rahat u našoj državi. Kad kažem našoj, ne mislim isključivo našoj, ona je država i svi oni koji vole ovu Bosnu i Hercegovinu, bilo kojem narodu da pripadaju, ali mislim da je pozicija i države Bosne i Hercegovine i bošnjačkog naroda, ako je tu nas nadpolovična većina, sasvim drugačija. I zašto ne otvoreno reći, naša država u rješenjima koje je međunarodna zajednica dobrim dijelom nametnula, jeste država u kome je nacionalni kriterij ključ, osnovni kriterij. Što znači, ako nas na popisu stanovništva ima 55%, automatski po sadašnjim ustavno-pravnim rješenjima 55% u strukturama policajaca, sudija i drugih struktura državne uprave i državnih organa mora biti pripadnika našeg naroda. Zbog toga ovaj popis važan, a utoliko je važniji s obzirom da slijede promjene Ustava Bosne i Hercegovine, ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, a ne postoji u Evropi ni jedna zemlja
koja poznaje, niti postoji evropski standard koji poznaje termin konstitutivni narodi. Postoje nacionalna prava, prava nacionalnih manjina i postoje ljudska prava koji se moraju svi pridržavati. A pojam konstitutivnih naroda jednostavno je kovanca koja je kod nas, nažalost, zadržana iz komunističkog perioda, iz tog perioda Zavnobiha i koji uz svu tragičnost našeg perioda opstala je samo u Bosni i Hercegovini. Ne postoji konstitutivnost Bošnjaka u Crnoj Gori, niti konstitutivnost Bošnjaka u Srbiji. Ne postoji, da ne nabrajam tako dalje, ne postoji konstitutivnost Srba u Hrvatskoj, niti Hrvata u Srbiji, nego postoji samo ovdje konstitutivnost, ali takva su ustavna rješenja, nema namjeru to negirati, ali imam namjeru kako pozvati pripadnike našeg naroda da budu svjesni značaja ovog istorijskog popisa, ove istorijske sekunde, koju ako iskoristimo, možemo uraditi ono što nismo uspjeli u odbrani zemlje, ili ukoliko ne iskoristimo, možemo izgubiti ono što smo krvavo branili i odbranili u protekloj ratu, odnosno agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Rekli ste, kada govorimo o zakonskim rješenjima, rekli smo da je dosta nedostataka, posebno u zakonu o popisu Republike Srpske. Da li smatrate se ti propisi namjerni ili su se desili slučajno? Namjerno, da vam kažem. Bilo šta posmatrati vezan za popis, da je to slučajno, da je to greška, je potpuno politički naivno. Jer inače kažu da u politici se ne dešava ništa slučajno. Jer, pogotovo ne u popisu. Ove rješenja koji su u Republici Srpskoj naveli, ona se tiče nadležnosti lokalnih popisnih centara, strukture popisnih timova, popisnih komisija, one će biti izmijenjene. Sigurno ne moraju biti izmijenjene. Međutim, ono što je problem i što neće biti izmijenjeno jeste što će kod nas biti pripadnost narodu, etnička pripadnost i nacionalnost zajedno sve stavljeno, namjerno. Što će u obradi podataka, recimo, svako ko se izjasni Jevrejom ili Židovom na kraju biti sabrano kao pripadnici jevrejskog naroda, slično za Rome, Cigane kao pripadnici Roma, Šiptari i Albanci kao pripadnici albanskog naroda, a kod nas će Bošnjaci, Bosanci, muslimani biti tretirane kao nova pripadnost trima narodima. Ni to nije slučaj. Nije slučaj ni to da je čak u ovom međuperiodu i proceduri izmjene postojećeg zakona nekima u Državnoj agenciji za statistiku palo na pamet da se uvede nova dilema, da li govorimo bošnjački ili bosanski jezik. Dakle, možete zamisliti sad činjenicu da jedan jezik, bosanski jezik, koji je neosporno najstariji jezik koji je Vuk prepisao i iz njega izveo jezik koji on naziva srpskim, sad se dovodi u dilemu kojim jezikom još govorimo. Dakle, jednostavno mi moramo biti svjesni, nažalost nisam siguran da su pogotovo političke elite naše svjesne svega onoga što stoji, što se dešava i što se čini vezano za ovaj popis. To pokazuje i činjenica da izuzev ove aktivnosti 30-ak nevladinih organizacija u okviru ove kampanje Bitno je biti Bošnjak, mi nismo imali ozbiljnije pokretanje tog pitanja. Ja čak moram reći svoju ličnu impresiju nakon nekoliko razgovora sa predstavnicima međunarodnih posmatrača, analitičara i raznih tih njihovih predstavnika, da je sasvim očito da su oni iznenađeni bili reakcijom pripadnika bošnjačkog naroda, jer su oni očekivali da će ovaj popis tiho proći, da će ga moći na različite načine falsifikovati, da će moći otvoriti dileme, kao što su i 1991. otvorili dilemu između lažne nacije i jugoslovenstva, pa je veliki broj pripadnika našeg naroda se izjasnio tada i kao Jugosloveni, čak i vrlo ugledni danas Bošnjaka. Sva sreća da smo mi uz također adekvatnu reakciju islamske zajednice
uspjeli već stvoriti jednu atmosferu značaja ovog pitanja, ali moramo se organizovati na terenu, pogotovo pomoć našim zajednicama u Republici Srpskoj, pozvati dijasporu da dođe u Bosnu i Hercegovinu u trenutku popisa i važno ovo pitanje riješiti na način kako treba da se razriješi i omogućiti da imamo realnu sliku, da ne bude falsificiran broj i etnička struktura stanovništva Bosne i Hercegovine, ali i da onemogućimo naše dušmane koji očito ovaj popis su željeli iskoristiti za dalje slabljenje Bosne i Hercegovine i uticaja bošnjačkog naroda. Zakon se na državnom nivou mora promijeniti, jer u zakonu koji je sada na snazi određen je i datum, a to je bilo od 1. do 15. aprila i sada mora doći do izmjene zakona, ako ništa bar da bi se promijenio datum. Da li je moguće sada taj trenutak iskoristiti? Koga može iskoristiti da se možda promijene i neke druge stavke u zakonu, a koje ne idu u prilog prilikom popisa Bošnjacima, a eto možemo reći i drugima? Pa moguće, s obzirom da oficijalno idu izmjene i dopune zakona na nivou Bosne i Hercegovine, međutim imajući u vidu iskustva s jedne strane strukture i način djelovanja predstavnika našeg naroda u parlamentarnoj skupštini u sadašnjem sazivu, ja ne očekujem tu nikakva poboljšanja, čak se plašim da ne bude dodatno pogoršano, a s druge strane iskustva predstavnika srpskog i hrvatskog naroda da ništa ono što su uspjeli obezbijediti negativno, loše za Bošnjake, nemaju želju niti ambiciju da poprave kasnije. Ja pozivam, dakle, i ovom prilikom pripadnike našeg naroda da budu spremni da po postojećim uslovima, kako su već definisani, ovo pitanje uspješno razriješimo na način da se Bošnjaci iskažu kao pripadnici bošnjačkog naroda, da govorimo bosanskim jezikom, da smo islamske vjere ili ako neko pripadnik druge vjere, jer moram reći da eho tog perioda od prije 100 godina još uvijek postoji. Nisu svi pravoslavci se odrekli bošnjaštva, nisu svi katolici se odrekli bošnjaštva. Imamo rezultate popisa u Hrvatskoj, preko 350 katolika se svjesno da su oni u stvari Bošnjaci, tako izjasnilo, manje nešto od 300 pravoslavaca, ali to u ovom trenutku ne smatram bitnim, kao ni zakonska rješenja koja će u većoj ili manjoj mjeri ostati identična. Mislim da je ovdje daleko bitnije organizovati bošnjački narod i svu našu aktivnost usmjeriti na to, a smanjiti raspravu oko toga da li je moglo taj zakon da bude bolji. Mogao je biti bolji, nije, ali nije to sad tema i ja uvijek na ovim tribinama, bio sam više od 50 tribina u protekli nekoliko mjeseci, sam izbjegavao tu priču. Zašto? Zato što ona nije produktivna, zato što nas ona u stvari počinje vraćati da se bavimo samim sobom, a to neki pokušavaju. Neki pokušavaju sukobiti različite predstavnike bošnjačke akademske zajednice, različite predstavnike bošnjačkih političara, društveno angažovani Bošnjaka, bilo da su oni u kojoj nevladnoj organizaciji po ovom pitanju i na određen način, kako bih rekao, spriječiti jedinstven nastup Bošnjaka po ovom najznačajnijem pitanju. Ne samo ove godine, nego ja mislim post-dejtonskom periodu nije bilo nijednog dešavanja bitnijeg od ovoga. Nijedni izbori po svom značaju ne mogu se mjeriti sa ovim izjašnjavanjem i popisom stanovništva. Ali postoji drugi stavovi koji kažu da nije bitno hoće li biti 20 ili 50% Bošnjaka i to dolaze od nekih bošnjačkih intelektualaca. Dobro, ja sam koliko to zbunjuje? Dobro, mi smo uvijek imali među obrazovanim Bošnjacima ljudi koji nisu razumijevali značaj istorijskih procesa, koji nisu bili svjesni istorijske odgovornosti. Ja ih ne bi nazvao intelektualcima, jer ako jedan intelektualac u jednom intervju, da mu ne spominjem ime, na 7 pitanja, šta mislite o popisu stanovništva, ja smatram to nije bitno. Šta mislite o negiranju genocida od strane Nikolića i vlade Srbije u Srebrenici? Ja ne smatram da je to bitno.
Šta mislite o Svjetskom bošnjačkom kongresu? Ja ne smatram da je to bitno. I još da ne nabrajam 4-5 pitanja. Ja kad sam prošao taj intervju, ja sam bio zabezeknut. Očito je on sam sebi samo bitan. Očito se radi o jednoj osobi koja je ispunjena prazninom, misleći da nešto znači u političkom životu, jer ako na sve ta najbitnija pitanja i najbitnija dešavanja u bošnjačkom narodu on smatra da je bitno, prije mene je bilo interesantno da novinar nakon tih 7 pitanja treba ga pripitati od gospodine profesore, oprostite, a šta je bitno? Mislim, šta je bitno? Da on bude profesor negdje, da bude negdje dekan, da bude negdje to zaista mi je jedan od klasičnih primjera osobe s kojom bih volio polemizirati o tom pitanju. Ja nisam iz sfere društvenih nauka, ali ne treba društveno angažovan biti samo onaj ko je naučio, dakle, ko je knjiški učio te društvene nauke. I ja bi tu parafrazirao, s obzirom da ta ekipa intelektualaca, baš okupljene oko dotičnih, voli citirate srpske političare, srpske, pod navodnicima, mislioce. Eto, ja bi citirao Nikole Pašića. Kome su rekli, što se ti petljaš u neki zakon, u rješenje nekog zakona kad nisi pravnik. On je rekao, nisam ja ni kokoš da snesem jaje, ali znam šta je mučak. Vjerovatno on je naučio knjiški puno više činjenica o meni u tim društvenim naukama, ali to što je on rekao, ja vidim da je to apsolutno mučak jedan vrlo, vrlo pokvareno nešto. Na koji način ćete nastaviti kampanju Bitno je biti Bošnjak do oktobra? Koje su to metode i koliko očekujete da će to biti sinhronizirano sa aktivnostima, recimo, islamske zajednice? To neke političke partije najavljuju kampanju. SDA u svom programu predstojećem najavljuje neku kampanju u tom smislu da je bitno biti Bošnjak. Također i preporod Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca, Svjetski bošnjački kongres, dakle, ova koalicija nevladnih organizacija. Koliko će to biti sinhronizirano i na koji način ćete vi kao 30-ak nevladnih organizacija u koaliciji voditi kampanju? Pa ja nadam i očekujem da će to biti sinhronizirano. Sve organizacije koje ste vi nabrojali, ja sam razgovarao s tim predstavnicima, ne vidim nikakvog razloga da postoji sukob. Naprotiv, predsjednici svih organizacija svjesni su ovog pitanja i imaju slično, da ne kažem identično, stajalište. Ja ono što smatram jeste da mi u ovoj fazi razlike, međusobne neke netrpeljivosti među tim predstavnicima ne smijemo izbacivati u prvi plan i moramo se posvetiti ovom pitanju kao pitanju od značaja za narod naš bošnjački koji prevazilazi, dakle, sve ostale razlike. I pri tome, naravno, moramo ući u vrlo oštro obračun svi oni koji znaju značaj ovog popisa, znaju sve ovo što je rečeno u ovoj emisiji, a svjesno djeluju na zbunjivanju Bošnjaka. Dakle, tu se radi u najmanje ruku o izdaji ili o njihovom sluganstvu nekim centrima moći, bilo za novac, bilo za neke političke privilegije koje nisu za dobro bošnjačkog naroda. Ja vjerujem da ćemo uspjeti to zajednički sinhronizovati. Ja vjerujem i vidim da postoji svijest kod običnog naroda. Meni se javilo preko 40-50 mladih ljudi koji su spremni volontirati u neposrednom periodu pred popis da pomognu svojim znanjem, da ih obučimo, da u Republici Srpskoj našim bošnjačkim zajednicama koji su vrlo često tamo zajednice starijih ljudi, nedovoljno obrazovani, da im poduče, pomognu da i u formiranju opštinskih popisnih komisija i popisnih timova obezbijedi da ne budemo prevareni. Dakle, mi nemamo ovdje namjeru smanjivati niti uticati na broj Srba, Hrvata, pripadnika drugih naroda. Mi samo imamo namjeru obezbijediti da broj Bošnjaka koji danas živi u Bosni i Hercegovini bude iskazan na popisu u onom procentu kojem nam zaista ima. I mi tu očekujemo podršku i pomoć pripadnika drugih naroda, jer naša namjera je čestita.
Nismo mi krenuli u kampanju da kažemo, ej Srbi, znate li vi da ste prije 150 godina svi bili Bošnjaci, vratite se svojim korijenima, ej Hrvati, vi niste nikad bili Hrvati u Bosni, vi ste bili Bošnjaci. Ne, mi smo prihvatili realnost njihovog opredjeljenja da svoj identitet bošnjački zamijene za identitet susjednih država i to je njihova odluka. Ali mi kao autohtoni bošnjački narod, temeljni narod ove države, mi moramo na određen način odigrati svoju ulogu i zbog Bosne i zbog budućih pokoljenja i ja vjerujem da će sve ove organizacije koje ste vi nabrali i mnoge druge, jer ovo sve što smo i sad govorili, to djeluje kao nešto puno, sad kako će se to, mi još uvijek nismo dovoljno organizovani. Mi kad pogledate organizacije, mreže nevladnog sektora, drugih organizacija, to je nemjerljivo, drugih naroda, vi ste mjerljivo da je to u odnosu na bošnjački. Što se tiče same politike, mene raduje da će, ja očekujem da će sve političke stranke pomoći da se ovaj popis provede na način da se Bošnjaci iskažu po prvi put kao Bošnjaci i da naš bosanski jezik na ovom popisu stanovništva uđe u stvari u statistike Evropske unije kao narod, kao jezik kojim će, ako Bog da, se govoriti kao službenim jezikom i u institucijama Evropske unije, Ujedinjene Evrope. Ako ne će se otvoreno, javno uključiti u kampanju, bar se nadam da će se suzdržati zbunjivanja Bošnjaka. Stav SDA mene ne iznenađuje, jer smo mi imali razgovori sa SDA i sa strankom za BI i sa neke druge stranke koje su na određen način iskazale sličnu zabrinutost, slično gledište. Ono što mi moramo svi shvatiti jeste ovaj popis stanovništva nisu ničiji izbori. Niko u oktobru neće biti izabran. I nijednog trenutka ovaj popis stanovništva ne može se iskazivati kao dnevno politički interes ni jednog pojedinca, ni u nevladinom sektoru, ni u politici. Tako da ovo pitanje ne treba politizirati. Dakle, ovo je pitanje svih Bošnjaka i ateista. Ja sam mnogo puta, pogotovo u Republici Srpskoj, tribine držao u džamijama. Pa i u džamijama uz ovo mi smo otvoreno rekli da Bošnjaci, bilo je pitanje mogu li Bošnjaci biti ateisti. Mogu, ako se ne plaše Allaha, mogu biti ateisti. Ovdje mogu biti pravoslavci, katolici. Dakle, ovdje se radi o nacionalnom izjašnjavanju, o izjašnjavanju jednog naroda, etničkom izjašnjavanju. I tu nam je vrlo važno da obuhvatimo sve kategorije Bošnjaka i da ni prema kome nemamo rezervi, ni po stranačkoj, ni po bilo kakvoj drugoj političkoj opredjeljenosti, odnosno pripadnosti. Gospodine Tokiću, hvala vam na gostovanju emisiji Sasvim iskreno. Hvala i vama.